Shalom wapendwa katika Kristo Yesu. Leo tunaendelea na somo letu endelevu, na leo tutaangalia kichwa kinachosema nguvu ya msamaha. Leo Mungu anatukumbusha juu ya msamaha. Kuna watu wengi wanatembea huku wakiumia moyoni mwao. Wamebeba majeraha, wamebeba chuki, hasira na makasiriko na maumivu ya zamani. Lakini leo Mungu anakusema na wewe. Leo Mungu anakuambia juu ya habari ya msamaha. Leo Mungu anasema na wewe ndugu ambaye umeshindwa kuachilia. Leo Mungu anatamani uachilie, anatamani usamehe na uwe huru. Biblia inasema katika Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 14, mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Wapendwa, msamaha sio udhaifu. Msamaha ni nguvu ya kiroho. Unaposamehe, moyo wako unapata amani. Unaposamehe, roho yako inapata uhuru. Unaposamehe, uwepo wa Mungu unaanza kufanya kazi ndani yako. Ndiyo, unaweza kuwa uliumizwa sana. Unaweza kuwa ulisalitiwa. Unaweza kuwa ulitendwa mabaya usiyostahili. Lakini usikubali maumivu ya kutawale maisha yako. Mkabidhi Mungu majeraha yako na ujifunze kuwaombea wale waliokuumiza. Kitabu kile cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13 inasema, mkisameheana kama na Bwana alivyowasamehe ninyi. Nikusihi mpendwa, leo acha chuki, achilia moyoni mwako, acha hasira, achilia maumivu yote mbele za Mungu, kwa sababu moyo wenye msamaha huvuta amani ya Mungu. Moyo wenye msamaha huvuta baraka za Mungu na kumkaribisha Roho Mtakatifu. Mungu akupe neema ya kusamehe, akuponye moyo wako kama kuna mahali ulijeruhika, na akujaze upendo na amani ya kuachilia. Akujaze pendo lake la kweli katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana mpendo wa Mungu. Tutaendelea Mungu akitupa kibali wakati mwingine.